shirika lilipoingia Matsangoni walianza kuja tena kwa kutusaidia na miche, tulikumbatia tukajua sasa hapa tunapata maisha mazuri. Kwanza tulianza kufundishwa hapa kabla tupewe miche, ndio tukafundishwa wenzetu. Sasa kule tunakusanya wenzetu makundi. Tunawafundisha kulima, tunaelimisha hali ya kupanda na pia uzuri wa hili shirika na kulima. Mwaka jana tulikuwa tunafanya kazi na wakulima 1300, tulifikia 3700 ambapo wote tuliwapatia miche ya mikorosho waliweza kupanda, na mwaka huu ile miche 1,000,000 ambayo ni mikorosho pamoja na mizungi tunataka kuwapatia wakulima 12,500. Kwetu ya kisasa. Hii ni mikorosho ambayo itatusaidia kwa sababu inazaa haraka, tena iko na korosho kubwa na tena inazaa kwa sababu ikianza kuzaa inazaa. Maana nilivuna kidogo lakini ule uzazi wake kwa sababu ilikuwa ni mikorosho kidogo ile ilianza kuzaa tena ilitoa korosho ambayo. Haya na leo turoge ginya Korea